достор, қайрадан баға көрсөтүсү эфирде. Балдар үчүн арналган жарым саатыбыз башталды. Бүгүн биз көп булуттуу Кызылкая шаарындабыз. Салам биздин сүйүктүү көрүүчүлөр. Кызылкая шаарында 17 мектеп, 19 бала бакча бар. Мына достор, биз Кызылкая шаарындагы Айдынек балдар бакчасына келдик. Анда чогуу таанышып чыгабыз. Биздин көрсөтүү үчүн кандай жомоктор даярдадык, алда чогуу көрөлү. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы. Биз Баткен телеканалынын балакай көрсөтүүсүнөн келдик. Бизи бакча менен балдар менен тааныштырып чыксаңыз. Жакшы болот. Куш келипсиңер. Биздин Кызылкая шаарындагы номер 1 Айденек мектепке чейинки билим берүү мекемесине келгиле кыздар. Биздин Айденек балдар бакчасында 4 тайпада 150 бала тарбияланат каралып. 24 жумушчу кызматкерлер эмгектенишет. Биздин бала бакчанын ураны дени сак муун, руху таза коомдун тиреги деген уранын астында эмгектенебиз. Бала бакчанын максаты руханий, адеп ахлактык баалуулуктарды, маданий баалуулуктарды айкалыштыруу менен жогорку технологиялык жетишкендиктерди, жаңы жетишкендиктерди пайдалануу менен мамлекеттүүлүктү, элибиздин биримдигин сактоого, балдарды окутуп тарбиялоо максатыбыз. Азыр сиздер күбө болосуңар биздин жогорку тайпанын балдарынын өнөрчүлүк көркөм өнөр сабагына. Кезек эми үйрөнөбүз рубрикасында. Бүгүн бул рубрикада Кызылкая шаарындагы Айденек балдар бакчасынын тарбиячысы Исмаилова Айжан эжекебиз өз колу менен канаттууларды жасаганды көрсөтүп берет. Силер де жакында отуруп жасап көргүлө. Саламатсыңар балдар. Бүгүн биз балакай программасына үйрөнөбүз аттуу рубрикасына биз даярдалып кесилген жабыштыруу сабагыбызда куштардын келген куштардын жасалышын көрсөтүп беребиз. Балдар, мына силерге көрсөтүп кетейин. Бул чабалекей келген куштарга кошулат. Күн ысыганда биздин өлкөбүзгө кайра учуп келишет. Чабалекейдин түзүлүштөрүн көрөбүз. Бул жерде тулку бою болот. Канаты, башы, куйругу, буттары болот. Келгенде биргеликте биз чабалекейди жасап көрөлү. Биринчи биз ак түстөн чабалекейдин тулку боюн болобуз. Тегерек формасында кыркып алып, аны биз бүктөп, жарым айлына кылып бөлүп алабыз. Андан кийин бул түстөн биз балдар чабалекейдин башын кыркып алабыз. Чабалекейдин башы да тоголок формада болот. Ушул эле түстө алардын канатын кыркып алабыз. Бизге ыңгайлуу болуш үчүн тоголок формада кыркып, андан кийин канаттын формасына келтирип алабыз. Тоголок форманы экиге бүктөп, бир жагынан уштуу кылып кыркып алсак, канатка окшоп калат балдар. Дагы ушул эле форма түстөн биз куйруктарын жасайбыз. Канаттары бизде ача куйрук болгондуктан тең ортодон бүктөп экөөнү даярдайбыз. Куйруктардын учтары бизде учтуу болот. Эми бизде чабалекейдин тумшуктары калды. Биздин жумушубуз тезирээк бүтүү үчүн балдар кагазыбызды тегекке бүктөп алып, экөөнү бирдей кырсак
2 bölükçөнү kesip çıkarıp alabız. Akırında közünü kırpıp alabız. Közü de ak tüstün toğuluk formada kesiledi. Atayın kesilgenine toğuluk çabalekeydin başını jasayбыз, tüstü kağızlarına kızıldan tumşuğun jasayбыз, aktan көздөрүн жасайбыз. Жарым айлığına kesilgen barакtarыбыздан biz çabalekeyдин толку boyun жасайбыз. Kırkıp bolduğunuz balдар? Anda emесе biz birinci çabalekeyдin толку boyunu baştan жабыштырып алабыз. Ак түстөгү толку бойду алабыз. Толку boyundan başlap жабыштырабыз. Жеринди четтерине тегиз сүртүүбүз керек. Эгерде сүртүлбөй калса, жабышпай калат, аны билебиз. Колдорубуздун ушу менен тегиз кылып басып чыгуубуз керек. Эми тоголок формада biz çabalekeyдin başını жасайбыз. Эми çabalekeyдин учууга жардам берген бул эмне? Канаты. Kanatlar kanday formada eкен? Kanatları sürü formada eкен. Eki büktөгөн boyunca желимди bir жагына сүртүп, kanatlarını жабыштырабыз. Kanatlarını eki büktüp, bir жагына эле клейди желимди сүртүп, жабыштырабыз. Эми biz çabalekeyдin kuyruğunu жабыштырабыз. Çabalekeyдин kuyruğu açık kuyruk болот. Gezecek biz tumşuklarını dayadayız. Tumşuklarını kızıl tüstün жасайбыз балдар. Çabalekeyдин tumşuğu kızıl tüstü болот. Bizge 2 dana kızıl tüstөгү тегерек керектелет. Аны да biz birinci ортосунан жарым айлына кылып бүктөп алабыз. Аны бири-бирине кийиштирип желимдейбиз. Астыңкы жана üstünkü tumşuğu.
кейін көзін даярдайбыз. Аны да жарым айлығында бүктіп, bir жағынан жерім сүртіп аламыз. Mına balдар biz çabaлекейді жабыштырып болды. Анда эмесе желімдер өзінің қапқақтарını жауып, қайчыларымызды өзүлдөн алысырақ қойып, андан кейін досторубузга жасаған çabaлекейибизди көрсөтөбүз. Сезим, азыр мен силерге балдарыбыздын ыйман адеп башаты деген биздин балдардын концерттик программасына күбө болосуңар. Bizde номер 1 Aytenek Kızılkaya mektepke çeyinki bilim beri mektemesine Jıl aylanıp bir kelgen, bol 1000 жылға тең келген, Allah bizge parz деген Ramazan geldi, Ramazan. Ramazan ayında amaçılıkta yüz көрүшүп turganımızga Allah'a şükürler jana maktolor bolsun. Iyik Ramazan ayında tutkan rozalar kabul bolsun. Ramazan ayına arналган номер 1 Aytenek mektepke çeyinki bilim beri mekemesinin berişteler tarafından dayardalgan Ыйман адеп башаты аттуу майрамдык кече бизге көңүлүңүздөрдү бурабыз. Allah bizge жүз бурду, dilge iman толтурду, досторду да кубантып, Ramazan geldi Ramazan. Эрте туруп момундар, батаклайлы Курандан, ыйлап жиберсин шайтандар, Ramazan geldi Ramazan. Андемесе балдар чогуу биргеликте Ramazan айынын урматына Ramazan келдирин ырдап койсок. Ramazan ayının urmatına arналган биздин бала бакчанын периштелеринин көркөм окуусуна кезек берсек.
Karmağan orozonor kabul bolsun. Kasiyettin bardığa tegiz bolsun. Kuban assın karmağandar orozonu kut girip jarkırasın kolum tona. 30 günde adamzat oroza tutup tazarat. Allah için tutkandar appak sütte yağarat. Uktagandi ibadatka bağlasa, söylegendi tasbih dep sarasa. Cemağan zikri degen jaratkat, senin menen boğum kere Ramazan. Allah'ım appak kuş geldi, Allah'ım bizge kut verdi. Akkalpak kırgız elime Ramazan ayı kuş geldi. Bayırkıdan canım bir baktı kızga cangan bir başa atalım kırgızan bardığına mayran bir Hırrı çapkan çalınca şıkıp gitse takılmaz Vericilikli şaymaşa yer gibiyle karındaş Yer gibiyle yer gibiyle Yer gibiyle yer gibiyle Şunkarlara takkanday uçuklara çatkanday Altına alacağışka kaytırını çapkanday Kanday adam imtıra kalbay yürü kolkuna Çalpı teyizliğine sek çalında sanıntına Dayra day Dayra day Yürü gelip bilekten büyük canı kırıktı Canım bardağı çırpı calının beşir öptü Şarap attı düğüne de şanga olsun sürüde be Hangi çırak durasın kara çekleriyle be Hamilke Şunkarlara takkanday uçuklara çatkanday Altına alacağışka kaydırılı çapkanday Kanday adam pintura kalbay yürü kolkuna Çalpı teyizliğine sek çalında santıma Dayra day Dayra day Şarttakinde çalıngan, jaralgan bir çalıngan Şart ömürde jarık bol, şançırakтай жағылған Күлкүменен жашарып, күн балары аталып Мейлі қар жашыбыз, bir құмарға баталып Баталып, баталып Баталып, баталып Шындырғала қаққандай, ұшықтара жатқандай Талпыналы жарышқа, тайтырылы чапқандай Қандай адам кем тұрар, талбай жүріп қолқылар Жалпы тегізбейлесе, жалында сыныңтыма Қандай адам кем тұрар, талбай жүріп қолқылар Жалпы тегізбейлесе, жалындасың, жалындасың, жалындасың ынтыма Бала бақчасының періштелері 12 айда bir келуші Жарамазан нұрынан емес атқар берішсе. Assalamualaikum ya Ramazan. 12 ayda bir kelgen orozan. Orozomuz koyulgan kızıl horoz. Orozomuz kabul bolsun barekecan. Asır asır ay dolurdu. Ay ay kış geldi. Alın başında ay kartalmay. Uşuluyla ay kuş geldi. Uşuluyla ay kuş geldi. Balası çıl, ıymandı bala çınçıl, Jumşak bala merimdi, kana balır aytkılaçı, dağı kanday bala merimdi. Ata neni artaktay bilgen bala merimdi, koңülümdü,
Suygun bala merimdi. Kayılağa caydamın beygan bala merimdi. Papalığın alaydın, cengen bala merimdi. Kavak kasım bürgavay, cürgün bala merimdi. Cin kömülden cartıldan, külgün bala merimdi. Жогорку тайпанын кыздарынын аткаруусунда Сардал кыз бийнеке adebine көңіл бурушуп, көркөм окууларда ырдап келишет. Şoruldatıp vurtaba, çapıldatıp çaynaba, alep saktap damağış, tımşat durat aylana. Damaktı saspay çaynapcı, totup alva yazdarcı, başkaga suğun appastan, bedi gemdi saspaycı. Жаштын тилегин берет дегендей, бала бакчабыздын наристелери дуба тилек ырларын аткара беришсе. Допсuzda bile bakan zaman kal, boronu çok ar bir uyda aman kal. Bargan kezde surağını cılmayıp, bağır uzga tozak otun aran kal. Allah'a kadar bilekti, ayıttı bütküz tille
azıttan bitken kulunuz asıl kaçıyıp dilekti. O Allah'ım sakta şeytan yoluna alız kılcı ayık basat oradan ömür ötüp kıyamet gün kegende özüm sakta bizi toz oğutunan. Ömür boyum karzımın, ömür boyum sömür. Apakenin ak sütün, akton denen dilegim. Ay ulanıp çürüktü, aytılsın yoksu dilekte. Kadir döndü tas olu, kabul olsun dilekte.
Мына ушуну менен Кызылкыя шаарына болгон сапарыбыз соңуна чыкты. Силер менен коштошууга убакыт келди. Саламатта турула. Достор, ишемби жана жекшемби күндөрдөн көрүшкөнчө. Андан да биздин көрсөтүүнү кайрадан көрүш үчүн Балакай Баткен YouTube каналына катталып, лайк басып унутпагыла. Көрүшкөнчө.